Martin Mutisia ulani umwe wa ndola medha na mamutha me mwanya kumakuye tala matongoleni wa elesekana vena bata wa serikali kukwata mbau andwala methia wana mamutha me mwanya kwa ilia na kukila mikalileyo enene itina ukomana na ngudhu ya ala me mamutha me mwanya kuya kisioni cha tala niwa wetakana ni methitwe mavathulitwe muno na kukosa mianya kana maundu mavata serikali ene aikulia asia ikweka kuvithasya na ila asia na mamutha me mwanya ni kana kuitethesya kukwata mautuika na utethio Boni Mutisia na mauvo na Martin nekana ya mamutha me mwanya ni methitwe mavathulwa muno isioni cia ndwani na vewa lumalilikanwa ta ndwalangi na kutethewa kula methitwe mekalilwa muno ta kukwata mianya ya mawia mwana ni silete maundu maingi tani muno disabled kwa community muno ithia andu disabled to face a rejection na ukesa ithia wi mundu wirapata na ito na wi mundu twana opportunity moso kwa mundu ondela disabled to musomo kana utakoma na kisomo yusuyu kokwito yu muno kokwito etha ya mashakani nondo ndeza kwetethia ndeza kondo ko initiative ino nambeya nondo a kumonethia kana moene mena ability ya kwika kelo papa na ndingi muno matena tumia tu na ukula mekwenda ka skill kanini aende ya kuelezea kana misi ya lama mamutha me mwanya ni vinyikite muno ni maundu maki ukwati maundu ta kisomo kutambaika onangi gukosa liu kati wa maundu angi mavata na ito ti andu tenu mutu tethesie mutukilie wao ndo seite bena andu ingi muno mekwenda kusoma pena andu ingi muno mekwenda wheelchair kana kuyangio na koma au ni kwithwa mena utethio wa mathukumia pena andu ingi muno masiaite mathimito asiana lakini wesa kwithia sandu asuma ina uwezo wa kwithia sana isu ndi kwenda nyi serikali ketha ni tonya ikatuete kindu kethia makwatia kuka kusu kione nyu ni mwathi ala matongoete ni mathengea makatwosia machitwa kwisila ikundini ni kendo kethia ni mama andikithia ni wize na ete mbesa isu mwana ono na olo muyo nundu muyo sini muito na nitukuite muno ona alima bwangi ndongo echeba imwe ni matukula cha twile au manene aniki omakateza va ikula serikali kulilikana ya mamutha me mwanya na kumanengi laini wambe ila kwina maundu mavata maitoto kuondwa enenthi ni tukwenda muno kila tukwenda muno na ndono kule serikali ito ndono school maybe counties ni tukwenda mumanthekana ithiano disabled to ando tenu ni tu deserve kwithwa na interaction nenu ni tu deserve kila kindu cho ndenyo mo deserve nyomo ithita ando regular ali tu ithio ndene tu deserve kwithwa tu family ala ni mwale to manakana ithio bado still not with na feelings not without under na family lakini you ka there you situations being there disabled kwithwa na family ni challenge nondo you for example ta kwa unit wa kibeti ni kinenge chana ndiwe ane ndio na opportunities nini ngu face rejection ngu ikata lakini you moso ndio tuna problem serikali kana chao lakini staff visu za serikali sio ndoku inge imakulia si yalama na sina sima mamutha me mwanya maiketi kila kuivitha te omende no sumile kukwata mautethio randa na kwa siwini ana diko bitha kwa kakwe kemise mingi muno otona yo kethia kana ko beto ekanda tangite kiwa azai asuma sia na alamavu na muibingi anomba kana muibata basic needs so no mweka na ila ni wake up call ya kana wa still bado no wenda besiana na say I'm proud no ndo asana sio mundu ndama naka na kuke kwikata no koka president kaone no mutongo iwaone na maybe pe mundu ibungirwa nomba keka wa somie kana maybe keka umililo maybe you did that inene kindu kingi tuteba kuma matungulu kaunti ya Masako nyeni Boni Mutisia.